nakon niza eksperimenata kojima sam eksperimentalno dokazivao sve one simulacije koje smo ranije prolazili i kroz koje sam vam pokazivao osnove funkcionisanja osnovnog električnog kola, vrijeme je da krenemo dalje. Istražili smo sve što smo imali u osnovnom električnom kolu, bar za početak, a sada, da bismo mogli da nastavimo, potrebno je da ipak napravimo jednu malu digresiju kako bismo pobliže definisali sve one pojmove od kojih sam neke do sada već i koristio jer su intuitivno bili jasni. Električni simbol je predstava komponente u vidu sličice na papiru ili softverskom alatu za crtanje. To bi, na primjer, bio onaj naš otpornik. Vidjeli ste kako izgleda simbol u simulatoru, a pokazivao sam i kako izgleda realan otpornik. Električna šema je predstava električnog kola u vidu skice na papiru ili softverskog nacrta. Mi smo već u više navrata pokazivali električnu šemu osnovnog električnog kola, pa ćete se lako sjetiti primjera. Naelektrisanja. Ovo je, da kažemo, novi pojam, ali je definitivno u vezi sa nečim što smo već pričali. Sjetite se, molim vas, da sam struju definisao kao usmjereni tok elektriciteta. Taj elektricitet, to bi u stvari bila naelektrisanja. Ta naelektrisanja mogu da budu pozitivna i negativna. Nosioci pozitivnog naelektrisanja zovu se šupljine, a nosioci negativnog nazivaju se elektroni. Detaljnija rasprava na temu tih čestica van opsega je ovog kursa, ali možemo definitivno o tome da razgovaramo bilo kroz komentare ovog video snimka, ali također možete i sami da se dalje upoznate koristeći recimo Wikipediju ili neku knjigu iz fizike. Svakako se javite pitanjem ako ste zainteresovani za detaljnije objašnjenje. Pomenuo bih još orijentaciju komponente. Svaka komponenta sa dva kraja ima pozitivan i negativan kraj. Sjetite se našeg naponskog izvora. Evo plus, evo minus. Ovi krajevi, odnosno ove nožice u realnom komponenti, nazivaju se još i pristupi ili priključci.